Myaka abiri mugumu. Ku myaka ya 21 wumve Ononya bugagga. uri muri hiringa ngo urimo urashaka ubukire. Obutware wa. Sha ngo ubutware. Buri anonya obugagga. Uririza nyo video. Ngo kuri wowe urimo urashaka ubukire, umva neza iyi video. Myaka abiri mugumu, myaka jabona. Arakomeza tubwira ngo imyaka 21 ni imyaka yo kubonabona. Abiri mu 2, abiri mu 3, abiri mu 4, abiri mu 5, abiri mu 6. Hari ibintu ndangabona wagira ngo byarasaze. Ubwira kuri 21 kujya kuri 26. Myaka jya kwebaka. Iyo ngiyo ngo ni imyaka yo kuryama. Myaka jya busiru. Iyo ni imyaka y'ubugoryi. Myaka jya bu. Naragenze ndabona cyaza. Ase nk'uyu kweri. Reka dukomeze. Kubonabona kitundu mu life yo muntu gyatambuliramu. Arakomeza tubwira ngo kubonabona ni igice kimwe cy'ubuzima umuntu agenderaho. Okubulwa emmere, okubulwa ekyokulya, okusula ebweru nonyewo okusula, okubulwa ekiddako kunonye ekiddako, kitundu ku muntu. Arakomeza tubwira ngo kubura ibyo kurya, kubura aho urya cyangwa se gushaka aho kurara, ibyo ni bimwe mu bintu osabanga nnyo Katonda ne kikukeera mu myaka emito ne kitakuva mabega ng'okuze. Ibyo ni bimwe mu bintu ugomba gusaba Imana kugira ngo bizaze mu myaka yawe mike, bitazaza mu myaka yawe y'ubusaza, utazabonabona ukuze. Icyo kintu muracyumva ariko myaka abiri mugumu oyagala bugagga tata we yani. Ku myaka ya 21 urashaka ubukire. Iso ninde? Ukomoka he? Mama we yani ova mu family ki? Mama wawe ninde? Ese uturuka mu muryango umeze gute? Eka dukomeze. Polo mvubuka yankubidde simu. Hariho umusore umwe wigeze kumamagara kuri telefone. Sino omuyeka. Nanubwo ari numwe wenyine. Godfather koyo wavu. Yarambwiye ngo Godfather nukuri kw'Imana ndumva ndambiwe ubukene. Nyamba muganda wange koyo wavu. Ati mfasha mushuti wanjye nukuri ndambiwe ubukene. Nyamba nango ntambuzeeko. Ati mfasha nukuri nanjye ngire aho nagera. Kale at least bobalo kisobola. Ntambuzaako nkwasaba abasajja babakola ku basajja abalala nange bankoleko naye nkoyo obwavu. Ati nimba bishoboka mfasha ungeze kuri bano bantu bafasha abandi bantu kuko nanjye ndambiwe ubukene. Nemubuzo yine emyaka emeka? Naramubajije ngo ufite imyaka ingahe? Kwa nawulidde njogerayi. Uko numvise imvugo ye ine emyaka abiri mugumu kabisa nakabuza n'imyaka 21. Nemugamba sente obugagga bukolebwa sente. Naramubwiye ngo ubukire burahananirwa cyangwa se kugira ngo umukire bisanga ufite andi mafaranga. Atayina sente akola bugagga okujjako nga wa family. Nago waba umukire udafite amafaranga. Kereka wenda nga baba barayahawe n'imiryango. Nanga abasente sinawe nnyo. Yego wenda nago mfite amafaranga menshi. Naye wafa abasomye nnyo manya abagagga tebasoma nnyo. Ariko mu gice cy'iwacu abantu bize nako abakire nago bigeza biga cyane. Wowe yangamba ndinze muganda wange Godfather nsaba ontasi. Undi yarambwiye ngo Godfather mushuti wanjye ndagusaba ngo ufashe. Sesirina sente ndiye no wiki nkoze sente ziganye ndi mububuka myaka 21. Yarambwiye ngo njyewe nago mfite amafaranga, nkoze amafaranga yaranze ndi umusore w'imyaka 24. Sirina sente nebyo basaba mpulira basaba abantu. Toka shitani ngo nago mfite amafaranga ariko ngo hari ibintu nigeze kumva ngo basaba abantu. Naho mwana wange gwe nazara nkacyari muto. Umwana wanje nibyariye aracyari muto. Nyinaho ne mama wange bose boloba wayo. Kandi mfiteho na mama bose nshobora no kubatanga. Agakano namuguro kufirano mbubuka we yakingamba ngo dodo wallahi ndarahira izina ry'Imana nimba mbabeshya mfaka kanyu umusore yabimbwiye kuri phone. Wallahi reka mubwiza ukuri aya mafaranga izo faranga za Illuminati Ningaba nange enseno gituse. Ngo narabyumvise ndibaza ngi isi nahangahe igeze koko. Tolinawo nayo inawo mama wo niyo mwana ngo na amafaranga ufite
ariko ufite mama wawe n'umwana wawe. Iyi si myaka 20 myaka jya kwerekereza girlfriend wabere burundu. Muri iyi myaka ya 21 n'imyaka yo kwirarira ngo girlfriend wamere neza. Aitari mugagga azimba bugagga nkacyari kweyo level. Nta muntu ushobora kuba umukire akiri kuri iyo level cyangwa se muri iyo myaka. Ashobora kugaba umutwaro ngagwari na mutariyo. Ashobora guhereza umukobwa 10,000 ari byo afite mu byonyine mu mufuka. Omugagga abane miliyoni sinamu nange mbere ntwala. Umukire niyo yeba afite mu miliyoni mu mufuka. Uramubwira akubwira ngo oya ngo nanjye ngo nta kintu mfite ngo imibereho n'ibindi bindi. Myaka 20 mu myaka jakulaga boxer mpya je waguze neyitebwerwa. Imyaka 21 ni ya myaka yo kwerekana ngo waguze ngo boxer nshyashya ugenda uyishira inyuma. Myaka jakumanyisa nsi kuli cyobofunye teri azimba bugagga ngari ku level emanyise nsi buli kalina. Imyaka 21 ni ya myaka ugenda werekana buri kantu kose ubonye. Na muntu ushobora kuba umukire akerekana buri bintu byose abonye. Era bangi bamanyo kulaga sente bwe bugagga. Rero benshi bazi ngo kwerekana amafaranga nibwo bukire. Nyamara dukomeze twige. Kayiteri azimba bugagga ngacyari mweje imyaka. Ntago waba umukire ukiri muri iyo myaka. Teri azimba bugagga ngacyasobora gukora baby shower y'emmotoka. Ntago waba umukire ukigura akamodoka ngo ugiye ukamenaho amazi. Yes, is your boy DJ Map, Eric Junior, the one and only. Mukore subscribe kuri YouTube, mukore follow kuri TikTok.